Fana kama vangkati. Ina map afi kapi ina. Jesus o anta kapenium kawyang kati. Ina ama kwa kata kiyang wati. Jesus o angayam kapmen. Ina turuwa fa ama o kana ma mko kamanamanga. Ina anga mi enka kima ep mautanga. Anga fevenka fo o kamtavinamanga. Ina a o e kwa awa kutangkati. O ama e sakuni kuwima. Ina fada sieta. Ina kukngu matitsa awadanga. Kuwai iya kap mamanga. Nga taun o kana makaririnta. Ina tsuti afa. Ina Jerusalem afa. Nui atema kapangwati. Ina ingok wanamanga. Ama afangkwa. Ama afangkoi. Ipianga unamam akapmanga. Ina a o mam e yangay yo kayangkati. Ina nga fan ama anga o kawya kiyangwati. Ina a o na mama na wiu Jesus o kuwa fa hemnangwama kiyangwati. Na fan na minka kiyangkati a o na mama kuwitwanga. Mapiyama ama ahava kamtit ongwati. He ani a wa anga tukaw na kiyangwati. Ina a wa anga tuka kampanengwati. Ina aoy ipianga wetangka ukaunta havayu kamukatmanga ama eta Jesus oda metangwa awai. Ina Jesus yo empilipa tawata hingun wana. Ina ama itakutama ama ato ni nta fana o kana ma yim kamaba. Ina ma kukngu ma nangka fangkwata ina fada sieta kunu anga kiyangwati. Eta katia taonga ama odi. Ina aonga ngod oina kwa hangati takati. Taonga fana o kana makudaneta ngod o fadina aona awakhe. Hanenga kay Jesus o ya kunu na angka kahengkati. O kwa yatanga takwima. Ainga kunu ay anga niyaw yatonga. Haya awam danganga. Kwa ainga awayut nanga. Ni nta fana o kana mayim kamaba. O ni kana kwata temna. Nti nawyaw ina kangahu. Hanenga kay hainga na angka daheuna. Ama aoy ime koka yangakangka kwa taunga. Fana o kana mayima vanangkati. Ama aoy mame yangay yo khenka aoy takutuma. Ni nti takatia. Nti nawyaw ina nta ipiangan na mama. Ina nta angaw na hu. Ina turuwafa nawyawa hingo wakan. Ina nime aoy saka ko kamama. Ina nuyatama. Ina kayanga tawat au nanuwa. Ina ngkot yatakan nama kawyama. Ina kunu hava na meu. Ina ngkot yatakan nama kawyamanga. Ina iya tawat aniyaw. Ina takatamanga. Anuwangan na nime. Kainya tawat afi hingoku aniyo.